Thirikari ikoretwo igithie na mbere gutabania mogaruruku ruhonge-ini rwa urimi wa kahua ari njira imwe ya kugeria kugacirithia urimi uyu. Bunge ya Senate riu nirikitie kuhitukia mawatho maria mutongoria wa bururi ekira kirore mekwambia kurutithio wira. Tunashukuru kwa sababu ya Senator Kamau Murato, sababu alichukua hiyo bill ikaenda kwa Senate, wakaongea mambo ya hiyo bill ikafika kwa stage ya mediation, kwa sababu hiyo bill ilipitia kwa National Assembly, then ikaenda kwa Senate, ikachaguliwa mediation committee, na fikiria jana hiyo bill imepita Senate bill. Kuringana na muikariri giti wa thothaitĩ ya kahua ya Kahuhia uria nowe muikariri giti wa githii kia Wanjengi, mawatho maya makinyanirio ni mekunyita itemi nene hari guthie na mbere kururumura urimi wa kahua bururi-ini. Kwa sababu hiyo bill, COVID bill, Senate Bill 10 2023, kuna mambo ambayo imeleta mazuri sana. Kwanza imefufua ama imerudisha the Coffee Board of Kenya kama institution ya kusimamia kahawa. Na niguo kuguciriria andu ethi urimi-ini uyu, urugamiriri wa githii giki kia Wanjengi ni ucokaniriirie andu ethi marahuthira mathako eri ta njira ya kumathingata mahimbirie urimi wa kahua. We must get the volumes through the farmers. Hata nikikuja nipewe kahawa ya hapa ya Wanjengi na mnatoa kilo 1,100 nipate hiyo ingine, I'll be having so many factories that I'm commanding, but the tonnage will be very low. Siniko hiyo Koshito ni njega ona ria cirambirie gutiruka ungirora andu aria marari na kahua kega bado wako sawa. Andu itu anake airetu na aciari aitu muthimukinyiria andu acio ndeto weo merei marime no rimi wina cama. Ni ikinya rinyititwo mbaru ni maabitha borithi na wathani wa matura makiuga andu ethi mangihimbiria urimi uyu ni mekuhota kwirugamirira na oho kuhukia ciiko cia uhaguku wa ugitiri matura-ini. So tukiengage our youth tukihe mbeu njithi mawira na tumaingirie urimi-ini andu marionagira kanyamu. Na saa hii tumeelezewa the reforms za kahawa, so hakuna vile tutakuja kusikia ile hadithi tulisikia wa ile wakati ya Moi huko kahawa vile ilienda. Saa hii kuna hiyo njia. Giribotera Inooro TV kuma Wanjengi Kiharu kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.